Dobrodošli na kanal Spiritualni, vaš dnevni vodič kroz zvezde. Zodijak nije samo karta neba, već mapa duše. Ovan, od 21. marta do 19. aprila. Ljubav. Retrogradni Merkur u Strelcu vas motiviše da iskreno razgovarate o planovima za budućnost. Zauzeti ovnovi mogu zajedno s partnerom razjasniti nesporazume, dok slobodni mogu naići na osobu koja deli njihove stavove o životu tokom spontanog izlaska. Posao. Mars u Lavu donosi odlučnost i snagu. Danas je idealno vreme da preuzmete inicijativu i završite zadatke koji su vas opterećivali. Jupiter u Blizancima nudi priliku za uspostavljanje kontakata. Budite otvoreni za nova poznanstva. Zdravlje. Venera u Jarcu podsjeća na važnost fizičke stabilnosti. Uključite lagane vežbe i stezanja kako biste rasteretili napetost u mišićima. Savet. Verujte svojoj intuiciji. Danas možete pronaći rešenja na mestima gde ih najmanje očekujete. Bik. Od 20. aprila do 20. maja. Ljubav. Mesec u Jarcu navodi vas da razmišljate o budućnosti veze. Partner može inicirati razgovor o ozbiljnijim temama, što će ojačati vaš odnos. Slobodni bikovi mogli bi se zateći u razgovoru s nekim kojim pruža osjećaj sigurnosti i razumevanja. Posao. Pluton u Vodoliji naglašava transformaciju u profesionalnom okruženju. Moguće su neočekivane ponude ili izazovi, ali Uran u vašem znaku pomaže vam da pronađete inovativna rešenja. Zdravlje. Venera u Jarcu savetuje brigu o zglobovima i držanju. Dodajte vežbe snage u svoju rutinu kako biste ojačali telo. Obratite pažnju na unos vode. Savet. Prilike dolaze kroz promene, ne plašite se da izađete iz zone komfora. Prigrlite novitete sa samopouzdanjem. Blizanci. Od 21. maja do 20. juna. Ljubav. Sunce i retrogradni Merkur u vama suprotnom znaku, Strelcu, unose dinamiku u ljubavni život. Zauzeti Blizanci mogli bi otkriti nove načine za jačanje veze kroz dublju komunikaciju. Slobodni imaju šansu za intrigantan susret s osobom koja deli njihove poglede na slobodu. Posao. Retrogradni Jupiter u vašem znaku podsjeća vas da preispitate projekte koji nisu doneli očekivane rezultate. Danas je dan za prilagođavanje strategije i pravljanje novih planova. Zdravlje. Venera u Jarcu savetuje umerenost. Obratite pažnju na ravnotežu između rada i odmora. Fokusirajte se na ishranu koja jača imunitet. Savet. Postavite prioritete i ne dozvolite da se izgubite u previše obaveza. Jasno definisan cilj olakšat će vam put ka uspehu. Rak od 21. juna do 22. jula. Ljubav. Mesec u Jarcu donosi ozbiljan ton u vaše emotivne odnose. Zauzeti rakovi mogu osetiti potrebu da razgovaraju o budućim planovima sa partnerom. Slobodni rakovi možda će se susresti s nekim ko im donosi sigurno osjećanje. Posao. Retrogradni Merkur u Strelcu izaziva zbrku u komunikaciji na radnom mestu. Pripazite na potencijalne nesporazume. Zdravlje. Kratke šetnje na svežem vazduhu mogu vam pomoći da se oslobodite stresa i poboljšate cirkulaciju. Savet. Ostanite strpljivi i razmislite pre nego što reagujete. Razjasnite nesuglasice i ne donosite brze odluke. Lav od 23. jula do 22. avgusta. Ljubav. Mars u vašem znaku naglašava vašu harizmu, ali i potrebu za pažnjom. Zauzeti lavovi mogu iskusiti više strasti u vezi, dok slobodni lavovi privlače poglede gde god se pojave. Neočekivana poruka mogla bi probuditi stare emocije. Posao. Pluton u Vodoliji inspiriše vas na promene u pristupu radu. Iskoristite priliku da se istaknete kao vođa tima. Zdravlje.
Venera u Jarcu ukazuje na potrebu za opuštanjem. Pokušajte s masažom ili tehnikama disanja kako biste smanjili napetost. Savet. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve, ali ne zaboravite na male korake koji vode ka uspehu. Upornost će se isplatiti. Devica. Od 23. avgusta do 22. septembra. Ljubav. Mesec u Jarcu donosi ozbiljan ton u vašu emotivnu dinamiku. Partner može zahtevati veću posvećenost, dok slobodni mogu upoznati nekog s kim dele intelektualnu povezanost. Prilika za dublji razgovor može otvoriti nova vrata. Posao. Mars u Lavu daje vam energiju da završite aktuelne projekte. Pokušajte da budete što jasniji u komunikaciji i pazite na detalje, naročito u pismenim izveštajima. Zdravlje. Obratite pažnju na zdravlje kostiju i zglobova. Aktivnosti poput istezanja ili joge mogu vam pomoći da smanjite napetost. Savet. Pronađite balans između težnje za savršenstvom i realnosti. Delegirajte zadatke kada je to moguće. Vaga. Od 23. septembra do 22. oktobra. Ljubav. Ako ste u vezi, partner vam može pokazati dublju posvećenost, što će učvrstiti vaš odnos. Slobodne vage mogu privući osobu koja je praktična i usmerena na dugoročnu stabilnost. Posao. Fokusirajte se na detektovanje grešaka i uverite se da su svi podaci tačni pre nego što ih podelite. Danas je važno da budete jasni i precizni u svakom zadatku. Zdravlje. Mars u Lavu može izazvati napetost u mišićima, posebno u leđima i ramenima. Provedite nekoliko minuta u istezanju i uverite se da sedite u ergonomskom položaju. Kratke pauze tokom rada mogu vam pomoći da izbegnete bolove. Savet. Iako ste sposobni da balansirate mnogo stvari, danas je važno da se fokusirate na prioritetne zadatke i izbegavate preopterećenje. Škorpija. Od 23. oktobra do 21. novembra. Ljubav. Ako ste u vezi, danas je savršen trenutak za jačanje međusobnog poverenja. Slobodne škorpije mogu doživeti mirnu luku s osobom koja donosi stabilnost, ali je važno da zadržite emocionalnu kontrolu. Posao. Retrogradni Merkur u Strelcu može doneti nesporazume, posebno u vezi sa poslovnim dogovorima. Vaša sposobnost da analizirate i pronađete rešenja je ključna. Zdravlje. Napravite pauzu tokom dana za istezanje ili laganu fizičku aktivnost. Povedite računa o hidrataciji. Savet. Posvetite više pažnje svojoj intuiciji. Ona će vas voditi u pravom pravcu. Verujte svom instinktu. Strelac. Od 22. novembra do 21. decembra. Ljubav. Venera u Jarcu donosi dublje i ozbiljnije emocije u vašim vezama. Ako ste u vezi, danas možete očekivati intenzivnije povezivanje s partnerom. Slobodni strelci mogu se naći u situaciji gde privlače osobe koje su ozbiljne u svojim namerama. Posao. Merkur u retrogradnom hodu u vašem znaku donosi nesporazume i izazove u poslovnoj komunikaciji. Budite pažljiviji pri iznošenju svojih mišljenja i proverite sve informacije pre nego što donesete odluke. Očekujte da ćete morati da se bavite nekom starom papirologijom ili rešavate zaostale poslove. Zdravlje. Mogući su problemi sa nervozom ili nesanicom zbog previše razmišljanja. Preporučuje se da provedete više vremena u prirodi, jer će vam svež vazduh pomoći da se oslobodite stresa i napetosti. Savet. Iskoristite ovaj dan da se posvetite stvarima koje vas zaista usrećuju. Fokusirajte se na aktivnosti koje vam donose unutrašnji mir. Jarac. Od 22. decembra do 19. januara. Ljubav. Venera u vašem znaku donosi šarm i stabilnost u vaše emotivne odnose. Partner vas vidi kao pouzdanu osobu, a vi stvarate sigurnost i mir u vezi.
Slobodni jarčevi mogu očekivati susret sa nekim ko deli iste životne vrednosti. Posao. Očekujte povećan pritisak na poslu, ali i mogućnost da pokažete svoju sposobnost organizacije i preciznosti. Pazite na detalje u svim poslovnim dogovorima. Zdravlje. Danas se može javiti napetost u telu, posebno u leđima i vratu, zbog stresa ili prekomernog rada. Preporučuje se da redovno pravite pauze, istežete se i praktikujete duboko disanje. Savet. Danas uložite više vremena u odnose koji vam donose mir i stabilnost. Oslonite se na ljude koji vas podržavaju i budite sigurni u sebe i svoje sposobnosti. Vodolija. Od 20. januara do 18. februara. Ljubav. Pluton u vašem znaku donosi priliku za dubinsku introspekciju u ljubavi. Partner može primetiti vašu promenu, a vi ste spremni za razgovore o budućnosti veze. Slobodne vodolije mogu privući osobu koja će ih izazvati da se otvore na potpuno nov način. Posao. Vaša originalnost dolazi do izražaja. Ideje koje danas dobijete imaju potencijal za značajne promene u budućnosti. Komunikacija s kolegama može biti sporija nego obično. Zdravlje. Možete osetiti pritisak u ramenima i vratu zbog prekomernog sedenja ili napetosti. Ukoliko napetost postoji, više magnezijuma u ishrani može pomoći. Savet. Otvorite za promene koje dolaze, jer one donose prilike za lični i profesionalni rast. Ribe. Od 19. februara do 20. marta. Ljubav. Saturn u vašem znaku donosi stabilnost u vašim emotivnim odnosima. Zauzeti, spremni ste da sagledate šta nosi budućnost te veze, dok slobodne ribe mogu naići na interesantne osobe koje dele njihove ambicije. Posao. Retrogradni Merkur vas usmerava na rešavanje starih projekata i reviziju dosadašnjih odluka. Ovo je dobar trenutak da završite ono što ste ranije započeli. Zdravlje. Neptunov uticaj može izazvati osjećaj umora ili konfuzije, pa je važno da se posvetite odmoru. Meditacija ili topla kupka s eteričnim uljima pomoći će vam da povratite unutrašnji mir. Savet. Prihvatite strukturu koju Saturn nudi. Ona će vam pomoći da svoje snove pretočite u stvarnost. Organizacija je ključ za vaš uspeh ovih dana. Hvala što ste ostali do kraja videa. Ukoliko vam se dopada naš rad, lajkujte video, pritisnite dugme subscribe kako biste se pridružili zajednici spiritualnih i dugme zvonce kako biste dobijali najtačniji dnevni horoskop svakog dana. Uz vašu podršku zajedno napredujemo. Pogledajte još neke naše videe, predloženi bi vam se možda dopali. Do sledećeg zvezdanog susreta.